The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ka BGP Meghalaya State Union khatway tarik nailar aja pun Rio, kalapan remjur ya kaseng Kongres, hapo ka jingelam. Jong unong yelam kaliang Persya Rahul Gandhi. Ubla penki iwen ya ke parlimen, wala menteri ke Sarkar Pedeng, Amit Shah, ula jubab ya jingkeli, belabo dah kaliang Persya. Bat nalor bak Sarkar Pedeng, kala ailat banyatai, ya ke jingla itu, ki jingkeli ke eksamen NEET, hadian bagi samla pulih, kila pelong ya ke jingki dangshan, hajan termantar New Delhi. Habakaran sekilat petai kubur, General Secretary ke BGP Meghalaya State Unit, uba wan kit bok posna, ula takran teng ya kaseng Kongres, kabai trailang baka Jharkhand Mukti Morcha kababat yula kam sensyar haka jala Jharkhand kabala khabrib ya lagi khamat haka baki samla haka jala Jharkhand kimi banyaki Persya ya ka jersey thongkam hapo ka Jharkhand Public Services Commission wala ka Kongres kami bangkarsya ni ka jingeki jongki samla puli Delhi halor ka jingla itu ki jingkeli eksamen NEET ulo angru baka ni ka penpau ya ka jinglong asap jong sing Kongres banyalam baklai ki pai ba tang manburi lagi jong ki jingduna la jong tikumba phi ba watla menteri ki kampo yin u Amit Shah ulalong bakloi banjuba ya bro ki jingkeli hayeng dorbar thawan ngai ka seng Kongres hapo ka jingalam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat satya hayeng dorbar baganya chkhmat baganya bet daga berpentot kumni kumtai man nak kesini. Ningkong Rahul Gandhi uladawa bau menteri berdipet yang kampuli putih. Dharmendra Pradhan udeban nokam. Nang ta uladawa badai ban yatai halor kanit haying dorbar. Bat kesorkan entang bakal ailat ban yatai yang ni kapang. Henry kalawara sendon daki kendon daka an ke berperking susu ya ke rukom pelong eksamen hapokari berokowai. Ke Sarkar kala simkha halor kani ke jinglat tu jongki jingkeli jongki eksamen bapher but kala pen kiru ke jingpen sistem la dalap ya ki bapakla nadu pasdang ya ke dorbar liur kau benai na itu ke Sarkar kala plelut ki lap kinenti bandon ke jingatai halor ki mat ki bapher babun bat khamtam haban wara susu iki an ki ba don kam hapokari Henry Nagalyang Persya balayalam na kaseng Kongres kam shimla ailat satya kani ka penpau syai ka jingle bam setnyaw jong kaseng Kongres bat ka jing bamurom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parlimen hakabaki nya ki jutang kim dondor shu namar ka jingle asap jong kaseng Kongres hapo ka jingelam Rahul Gandhi hadalhi min badang ki samla pule halor ka jinglat tu ki jingkeli por ka ni kaseng Kongres kalapani baka yang ringkat di samla puli kenai hajala Jharkhand baka sensyar lang bat ka Jharkhand Mukti Morcha kaju hi kaseng Kongres ka khabre pikmat haka por baki samla ki khi kalor ka jersey tungkam jong ka JPSC kisha bom kisha tiek bat kisha siat tear gas ka penpau syai ya ka jing arsap kinongelam kaseng Kongres ki pakloi banyalam bakla ya ki paipa buat ban penskong baklaru ya ki an dokher sha ki paipa tang ban buri ya la ki jingduna chuki hajaka bakin long kita ki khot yang Persya bai ban ailat bandon ke jingatai hapo ke ying dorbar khosi ke seng Kongres bat Rahul Gandhi ki pet yam rem penban kumta ke seng BJP kaseng BJP ni dawan na Rahul Gandhi bat kaseng Kongres si Barakoi bagi day ban panma na kipatba jong gari halor ke jing yalam bakla jongki bat ke jing bam ailat ya ke parlimen bakan trekam katung kirkom ki badai ka badai namar amtang baka serwa kapor kenri ke serwa ba pisak khajna jong ki paiba namar
Kamak ke parlimen ketika cakap ke bekentang banyatai di jengke jeng pagba tang ban supen tumar pasak hoi kumbakwa ke seng kongres. Samplang puli ke parti kelas Simkia ke dekat di sampal yang bagi samla puli dehangta bahadin berkelatan untuk jengki ke jantar mantar ba kelawan lam ikan igamat banyatai ke parlimen. Bat hadin ke jengtai lawara lu kita ki andam perking susu lada don kenu ke jinglet tu ke jing pelat tu ke jingkli lani ginu hitam ki bapo habede bat ka lawai tu sama kita sarkar kala Simkia ya ki demand sungki ngatai ka government kala skam ki ningkong kala demand ban pa resign ya education minister ka sarkar ka yang kata tu education minister resign hadin musuh tu ba kani gajing ki kamla manusia Islam ulah shimi kata moral responsibility but ulah resign but ke sarkar ka shim khair hadu kata-kata ban wara senan ka ang berperking susu baganum jaso nang ni bila i mentaba ka ngatai la dalap ngatai ka fine tu kita lahe ngatai ka kuat sudu skopro nang ka imprisonment period kala nang ki labon ngatai ka investigation kala ya lai kala adang gajing syakem yung ki babon ngatai ngimdan kam mendapat kata ngin kan be ha be di bakapang ba kajing ba maila jong seng kongres ban bahkan ya ke parlimen bahkan terikam ke parlimen kalong kajing nong ya kari hoi nomor ke parlimen hi ketika cakap kanu yang darbar thawaan hi ketika cakap kabang nyatai ya kijing jumpa ba ya laban ladai kata cakap la pentut penwet man la kesi tengah kai kanum la banlong kita bencis nak tiki ba juga di kini tu ba kajing asap jong seng kongres ka pelong ya ki bakinum la make a statement on the Jantar Mantar incident. The government made it crystal clear, let the parliament function. Then only will a statement be made. But they are deliberately not allowing the parliament to function. Today, when the government made it completely clear, when the Minister of Parliamentary Affairs, Sri Kiran Rijiju, and Union Minister, Sri Piyush Goyal, clearly stated that the Honourable Home Minister will answer every single question in the House, a panicked Rahul Gandhi changed his goalpost yet again. Holding a press conference yesterday, the August 10th, Rahul Gandhi pulled out yet another blatant lie from his factory of falsehoods, claiming that bullets were fired at Jantar Mantar, when no bullets were fired at all. What does this even mean? Not a single bullet was fired at Jantar Mantar. Rahul Gandhi stopped lying. The reality is that Rahul Gandhi does not want the Honourable Home Minister to answer in the House at all. He is terrified that if a debate takes place and the Home Minister presents all the facts, Rahul Gandhi's entire web of lies and deceit will completely shatter. We issue a direct and open challenge to Rahul Gandhi. Rahul Gandhi ji, the Honourable Home Minister is coming to answer every single one of your questions. Do not run away from the battlefield now. Do not fear for the debate. The youth of this country have now seen right through the two-faced character of the Congress. Rahul Gandhi's politics, built entirely on the foundation of lies, is going to fall flat on its face very soon. Iperti yang tak ke Iwan, kuwi ke perom kuah kanai pi. Ivan,ไปคอนแรมกว่าแรสก็ไม่คันเอาตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างดินหลักพา บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้còn Ivan ông rồi cái bên husu gà gram mò tọt là bốn gà gram tem etiar đi kì có con đây nè ya khi biểu ngài nên mà em khi mà vào teman em jahat em sẽ là ngâm sang kêu vào cậu Kami dapat yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngaku ahi amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dah hikai daga desain mana je dia kan ya sempol desain. Gini ke cek tu ram sokar mah. Kamu dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.